amasan itu bang ni khupai muso pathian thawat aman lang jong le ejuku history channel ane be ho jo si na chungwa ka ki pa na kan pungin he tuni ni khwa video shim diu pen he hil hin thildang ji hi pon egam sungwa thuta lata seingam ji lo ji wa hi eji zat dang te mei thei te ai ha la kolte thu an se ho khu ata mong mong hi jin hi he cho hi tuni ni khwa hi asim dikandra ki pa thu se ya ku na hi e ho ikhil diu nop na ji a hi chi video kan sim hin tuni ni khwa hi chi video ki sim hi naba na hi chi ku ki history channel hi subscribe bol lo line hi ala subscribe ni bol te jin lang chong le subscribe bol san hi ala like share chong le comment positive comment ho kitil khu na dinga in pi wale he ji ku ki history channel dinga machal na hiding e hi ji in he cho chang khat pen pen hen bowling in team na kan ni in hi asim likendra kitipain a hen ta hin ipian ta do am til ku ki in pi hin KSO hin ITLF hin ko tu chong le adang dang CSO ho hi ku ki militant chon ku ki thingnui ho na control hi chong le ku ki thingnui ho chu kuin tu le tu he control am til government of India in a control hi chong le government of India in ku ki thingnui mi ho chu suma bai chkhen cha ki cho do theu hi aji chu ku ki thingnui mi hon a hin na ding win sumla pai ngai cha win hi em le hon jong election a kai thini na ding win sumla pai ngai cha win hi thil do si chu suma ki chai he su ke ye ti na hi ama hi english ong thim be pon hi yang le alungel a hin se ho hi e hon ila tu tho diu che hin he chi a hin adi hin se che e ho ji khat han la la sangwal ding a le do yong lo ding hin simple thana a hin ji che hin he chi tu ni ni khon he chi chung chang he khat we ve thakit o hi te he chi ama na hin se ku ki thingnui mi ho itu tua he ku ki te politics hanlang ipilam pi jong le a control pen che hi jong le he chu ku ki thingnui mi ho chu kun control up government of India control hai tai he chu government of India in ku ki thingnui mi ho chu bai che hian cha suma cho do thiu hi jong le ku ki em le ho yong chu election zone dinga chin suma ngai chawi he chi sum chu government of India da pi api thi ki chom khat jo le election hum ding ding chun mutawin ti government of India nen cho do ding na mi teo election na hin du sa ding election ting le na lo nen lo kit diu ai tai ki chu hi cha ma thi sei che tu ni ai hon ni sei be no mo che hin hin ku ki thingnoi mi ho ji a hin mi ten adiman jok siu yong chu e hon ini thei we ta chu arms movement ho ni pat do chu hi e chu ku ki len ki tiong chu ku ki thingnoi mi hon vision ni nei ji wa chu ni bol chu a hi wang hin tu ni ni khwa he che me thei pa thu si wa ku nai wet na hin ku ki te ha asam na pau hi thingnoi mi ho ji yo chu ong su do ta ni thingnoi ho chun gamdal talwa sum zo hen dal phat wa he chi su hin cho la pu ps okay interview bol na khot biren chung chang asin a khot birenin em le ni thu min personal question ga ki dong len na so entertainment to bongin birin hinangin ipitin na muam tiang nge mi tum pinian nom ding ka ta sangin na birin ipitin na muam tiang nan sei thei diam ama hi mizo tupi nom patsia media amena hungding a popularity ade bse jo birenin ministry by force as BJP there's a form sa chu 6 months lingi dong la form thi chu hijipana now ban so lai kai nai inu bai ai le ka win long se ten ku gem le thumbe ni pin
chu ti ai la ka hin de heta aku di le tia ungam thang le ginson ho ka pi chu thum chu ka le jo an ni chu ka le na ai jo a chai le pi ka bol pi da mati gam te na se jo ai le las a chu a khat ipiha pau kam RSS a kuna pau kam jong hunga ina sulin jong heja aman a secretary ho I ho ama mi ho si mi nga mi ku man sola ita chu e ho TC ding area ho min ho IPP ho ban sa ga chu kasuna kapia bor chai le ding dana ase ai ba jo seong chu ita chu le ba ai le gamjo si forest reserve hi sauta ita gam tinai ta ki chema bon na chu las a chu ta e hoi tha chai ding tia hi a kha thingno ho si chu an go khoma kurkom gi di khoma bol chu las a chu arambai tingor ti ho meitei liponi aleng pau to an bol hona ta chu ho chu tha chai ding a plan ni bol ho ya ma hi mi zo ta lungdonum ta mihim aparte ang senior hilo chu junior ta khan hi ja chu apol base a hluna akat lal base khan hidam ipi tidam dan mom ta mi nga he cho le tu ni khwa he chi biren insulin jong chu ku ki thing noi mi ho ma hi win chu bana tu ni ge ya isi na ding mong wa sei thei lo wa thilim ji pha lu hen ko ji ham ti le ku ki thing noi mi ho ji ji yo ngai to a chu yo yu ngai ta han lang ke ja chi yong le he cho hi mi pi wo si da mi ti ju ai wa a chai na a ke ja chi den yo na am pu po wa le ku ki am le ho to ku ki thing noi so group mo to ke ja chi te hong to khom ji ke ja chi ho yong chun amo lung thima hi mi pi sentiment pa het ma ji a hi wa ngin ami ki chu pa lan ke ya hong ji pa le amin chi yi win amo ding in jong kin lom ji pun a chai na ku ki te political appeal so si chu ku ki thing noi so group mo te pu ta wan ya chu a hen le do ti mu tu ni khwa ku ki thing noi ho yong chu e ho ma hi win jile cha nei mi ma chu hi ai yong hin i society hin tu hin me li te yong thu lal ta pun indian government yong thu lal pun thu lal pen hi ku ki thing noi mi so group mo chu hi jing ta wen hi tu ni khwa hin highway yong hi anything way ko tu ki ti hong ki phu do yo wa hi thu sim he we wen lang aten achi sani khwa hi sa lo chen ko tu hong ki phu do apan a hi highway a mai lei te ni la cha pu ding truck hong ki ha pa ni ni khat le the thuma pat ju ka truck lul lu ji e choi ko tu hong ki phu do apan a che phai sunga mai lei te an chang man gar sunga kang pu pil hang mi pi highway phat a khat lang ni tin ji wa chu phaya an chang man zakhat la som sa gi zakhat la som gi ki thiyo pha hi kol la bai a cheng on hen sei cho hi mi yu si hong zam do goi tai ai wa min ko tu ki ti hong ki phu do pha na he highway hong win taxi kala win hecha ku nai me le te hong chin su We have the breaking news coming in from Manipur as following Union Home Minister Amit Shah's appeal today. The National Highway 2, also known as the Lifeline of Manipur, is set to be opened after a month-long blockade. And the blockade is being opened as a goodwill gesture to Home Minister Shah's appeal. Well, the blockade will be opened only for a week for now. The important National Highway 2 will be open from June 5th after a month-long blockade since the violence erupted on May 3rd. National Highway 2 passes through the violence-hit Kangpokpi district, connecting Manipur's state capital Imphal with the rest of the country. Though no organization had officially declared a blockade along the National Highway 2, it bore a deserted look ever since the violence erupted.
And we have reactions coming in on the big development from Reverend K. Seiho, spokesperson Committee on Tribals Unity, Southern Hills. Let's listen in. Committee on Tribal Unity, Kangpopi District, along with various stakeholders of the community within the district, had a very important discussion on several issues. And as a goodwill gesture toward the visit of our Honorable Home Minister, Sri Amit Shah Ji, it is decided that the National Highway 2 will be opened and only essential commodities shall be allowed to be carried in right from tomorrow, the 5th June, and this shall continue for the next 1 week. And the timing of this entrance of vehicles shall be from 10 a.m. to 2 p.m. In fact, this is done wholly in support of the peace mission of the government of India to address the Kuki political dialogue. So the National Highway 2 will be open for 1 week from tomorrow as following Union Home Minister Amit Shah's appeal today. The National Highway 2, also known as the lifeline of Manipur, is set to be opened after a month-long blockade. And the blockade is being opened as a goodwill gesture to Home Minister Shah's appeal. All right, my colleague Kaibi joins us over the phone line. Well, Kaibi, a goodwill gesture there, National Highway 2 to be open from tomorrow. So can we hope peace prevails? Yes, the Committee on Tribals Unity, Southern Hills, Kangpopi District had a wide consultation with the various civil society organizations today, and they have decided that the highway, which has been blocked for almost for more than a month since May 3, should be open from tomorrow, that is June 5, in a goodwill gestures to the Union Home Minister Amit Shah Ji visiting to the Kangpopi district, and also according to the committee, it was done wholly in support of the peace mission of the government of India to address the Kuki political issue. And the committee have pointed out that if there is no violence upon the Kuki communities during this suspension, then the opening of highway will be continue after 7 days. But if any violence happen, then they will be compelled to relook to their decision. So in that case, if there is no violence on both sides of the community, then the peace missions of the government of India could be success. All right, so this is indeed a big move after the appeal by Union Home Minister Amit Shah, who appealed to the people of Manipur to lift the blockades from the National Highway 2. And finally, the National Highway 2, which is also the lifeline of Imphal, will be open for 1 week tomorrow. Thank you so much, Kaibi, for all those details. Hichi video clip hoi lambe hello adi chan ho cha hijin proof dinga kan ta do ji he sapa hello hon hichi 2025 hi sa deu he 2025 mai po ye 2023 kuma thil su cha ai tai laya thu ki sei cha ai le public consultation mi pi ki za tu na dung ju ya hichi highway khyong he ki ti kit cha hin chong le hichi mi pi kuima za sa na yong umlo chong le organization khat lenin amodia hin toli che hin chong le masa pu ps hogip to tc network khuna a yang chen phep khani muwin bjp government sot ding kitipa yang hi mi pinup na bjp government in sot nu chai pu ayong le hin thingnoi hon amo nup na ta ni sot wa candidate en ki choose wa hi cha ku na chu bjp government ni sot nu hin hi chi thingnoi power
lahi thil ku ki te dinga deilo ta ta chu I bol jiwin a hi wangin press ho he na he hil hen mi pi ki za tu na dung zui ti jiwin hi heta igam le namu machal mo na ding kot hian kot neu chat hin hot pu pu wa yong len tang lu hi la kot lin pi ta hong ki so a kot chu a hin vu dal je jiwa nam pi dinga machal mo na lin ta ta chu hong so do in ke je hin mi pi kinup to na be la public consultation yang tipo hitin mi pi ki thu na dung ju ya hitin thila ki bole ti pa hi iti ding wale pathin ging hitin mi pi a CSN public meeting len ta ta bolu hitin nini ne thum ki khomo hitin aphat na ding le sit na ding ho sei tu jiu hitin hiti chun thilhon de han lang thil kha ding han lang resolution hiang lehin chil he jiu hitin tuni ni khun mi pi ki za tu na tin central lang news wa ki sei ji yong lehin pathin pan wang musu ke yin mi khat mi ni phat chum na ding mei thal choi hon namphwa thila bolu zo a hi jing jin hi cho ga hi za le na ma ding a jong ne the hello min si na chong le ku ki te ding ang lung net na ga tam ta ta su do be jin hi tu ni ni khun mi pin ta ta ai ti gu ji we ai wang a break man hi thing noi mi ho hi ji chong le me hi pan se na hin election phat hin ve we election kit phat le hin election ma sa 2022 le chima sanga ho ta bang banga chu hin khoi man kit wa le igam sung wa hi gam tum mu lo ya lo di tu ni ni khwa hin mi pi taw na hi la hin Indian government ko mayong ki taw ta pui me hei te to aki ki sat ta pui a hi wangin u ki thing nui mi ho chunga hi ko ma hi ki taw no no ho na cham tha du government in scott na pi wa hin khu num ta na man bang wa hi mi pi no hin khu man no no hon na right du phatia wen bit hi banga hi mi pi te thani ne yong mi pi bit kel cha om ding pa hi thanu hin chi mi pi taw na hi election chi so wa chi ti ki sat wam territorial council TC mu du hata hi kinep na amit sa in campaign hong bola BJP hat pu po le TC na mu du ai tai thal na dop du ai tai hi chu mi pi brainwash ki bol na hi tu ni ni khun amit sa yong atungi ai wang atung lu chu mi pi aji chu khula weng zat bang pa among tai chong le hi chi amit sa chun azu anar sen la akitip na sublit ni yong le ku ki thingnui mi tung ki tu aji chu ingai lu no i hi cha te isu pi te ho chu bi a pi ti ka te pi wa ama kam chang mang cha chu akai lu ding tam pi yong chu ki sat kai wa ku ki am le so i lit no BAP sagi hin chong le BAP lo thum nei we yong le amo chu BAP sat lu tu tu ni ni khwa igam sung wa kido na hin pan do chu ku ki thing nui mi hon democratic ta mi pi vote il ha sa wa le appeal zat le nam ngai lo hon a hi na banga na ni to ale Manipur legislative assembly no ya chu kita bok thil lo tu ni ni khun ku ki te hi al ha ma that bai azola zol lung dam bai i hi ji wa hi ku ki thing nui mi hon em le ho mang cha chong le ku ki civil society ho mang cha mi pi hi ki chip na we short war ta ne te ka nan me hi pa hin min pha ho si sin se ku ki in pi ti win so extension so agreement in nei wa pa na hin ku ki in pi yong hi a hi na banga function thelo a hi na banga thu sei thelo chu I hung hi to pe ta we forest eviction mangcha reserve forest mangcha gam sungu me hei ten ren government in a hin su sit jing lai chu ku ki in pi a to pen chu pi ham ti le ku ki ten kilung khat ta I tu ancestral land so in a border one dignity so ngai ni help out hi chong le gam le go forest eviction mangcha a hin su sit pa na yong chu ku ki in pi chu ku ki thing nui mi hon nu ya hi achun am hon
akilep na wa ni sei cha hi chu sung abo do ban wa chu kukin pi hi registered body Manipur government nu ya hi ji chun Manipur government in thilabol ho chu oppose ki bol thei pui confront ki bol thei pui ne tiwe titia achun alin loading ITLF ki lam kalang hon en ki pura win hi chi biren government du dar na in ITLF te het na tampian tong do ni kuki in pi hi na banga na tong an hi han lang le HITLF in piang do loading hin chong le kuki thing nui ho hi kuki in pi hi amode de bola aningan si kha yi wa chi hi kuki in pi power hi bei kha hin hi chong le ko tu ki ti yong cha jo a sei ta we hi ko tu ki ti hi ani phu do da hitin anim da halang le me hi te chu so na ki surrender ding hin mi pi ten collective ma CSO ham ta hai nup na da le hi la hi ko tu ni phu do ji wa hi en ngol di yong chu me hi ten ngol ta lo wa hi tai ngal kai hi hi ju chu pi ham tin em le ho to thing ni mi ho mi pi chu nga a chi na pau hi tu ni ni khwa hin hi chi so 2000 in up na hin la su mo hin me hi ten na mu zat dang hon na mu i tia le ku ki te hi a hi na ding bonga thu se the lam a hi na ding bonga pli kat khau ta ta chong le reli khau ta ta i bol na diu pa ki phin na sang ta ta ding pa ho hi e ho ka neutralize bola ku ki thing nei group mo hong pen ji ting le mi pi hi a hi na bongin o asian jo ji pun tu ni ni khun gam na gu su si na ding thil khat sian ta la ku na hunga le mi pin a hin khu phal ngamin thil khat le ni hin bol jin ai wa in gang chalin thing nui mi ho mang chai bol me compromise and bol do jin hi ti chun mi pi hi a thi among in pong ji wen hi a hin la mi pi ki ti hi itil to wa le e ho khela thi thi e ho khela ki pe do in ke chu a chu ti hi to pe jin hi tu ni ni khwa hin central government in izo tha paw hi cha jong i fight thi po me hi tian izo tha paw ga lai bol khum paw inui si na paw yong hi a hi na bong in fight thi po a ji chu ku ki thing nui mi ku ki gam la gu wen na dinga ki sapui ho hi chi nei lei tian na su sit sang Indian government in ikichip na sang wa sang zo mi pi kichip na hi chi a hi ta po ni tu ni ni khun mi pi in democracy ki ngai chai mi pin athani na ngai chai mi pin nupsa na ngai chai so extension sunga so group hon emle ja hin sot do wa emle isot do ho chu koi in sung ja amon ain sung mi dinga service ja abol do in je pa chu ni hu khat tu sim pu ding nei tu ni ni khun hi chi government a kuna ani emo hal khat ili khau me thei government in ani emo hal khat ili khawa chu lung hai siala hin khui man du pai adi pu ni e hon thani na ni wa e hon bit na ni wa e hon in chen na ni bang wa chun ku ki mi pi te si yong hin bit na yong ngai cha win thani na yong ngai cha win chong le khan tu ma chaw na yong ngai cha win hi chi chu collective da ai thum diu che hi BJP government the form ba le aha na le ku ki ten TC mu diu heta mi pi lep na pau chu tu ni ni khun phai sunga kunin transfer certificate hung ta wen tu ni ni khun phai sunga kun hinung ke chu do ta win me hei ta chin chin jo siang apu su ke ni election la ya nom thua BJP vote ga ha sa nau election la ya in sung mi dinga put capture ibol na hang si wa hai i ti le ku ki am le ho ku ma cha ga wa lu no ha ai wangin popular government hung ki form ding pha le i ti le minister khat le nin more hospital ga na oxygen wa ne generator la sei ti wan sei ti the here sin in protest em le hon a boarding ha kilap do a wa kan hang ga visit chu ko ham chong le adang dang yong thil niau cha cha bu hom le kui kui ba tu ni ni khwa inam mi te hi a le ma le be hin a le be na hi adang yong hi pui kap le
กับฮันลังจิปะยองเล่กับมินอติละกับดิ้งนุยนอติละนุยดิ้งลุงทิมละนายใช้ลูดิ้งอีจุจุกูกิทิมนุยมีอีบอลดิ้งเกลเชตูนี่คนตูร์ทัดทีมวันนี้ลูที่สันสูจูอามาลุงทิมังที่โจลนั่งลูดิ้งหินตุยยังไงดำผ่านฮีลำกลังอาทิ้งนุยลำไก่ขัดห้องที่อาเล่อสูพิโฮกาในยองจูอิมูเวพัดสมาอวัยรัลีฮิจบังอาจูมิลามิจัดบัมขัดนี้สู้กรุ๊ปทิ้งนุยหอนอินทาวาฮิตาจุกับไอตายตัวนี้นี่ขวาสู้กรุ๊ปหัวเล่เลยจูนมินิทาเทียต้องหัวนัทาทีลุยองใจปุ่ยตัวนี้นี่ขวาหินมีปีหินปะทีนักกิจจาอีจุงว่าสู้เสดหินที่ท้ายโบลาเล่อากิตุตังจูปูนฮีปะทีนทุตันงาจิวฮีตัวนี้นี่คนอีกำซุงว่าหินทุตาเสหอยังแจ้งอำหันอาหูหอยังแจ้งอำหันelection เตียนหอยังพัฒนินอำหัน election พัดเล่ไม่ฮิเตลอาอินิกิจามเตียนจิวหิน election ของกิจพัดเล่เอหอสัตลูcandidate นินซอนหอซีซีจูพายากับเชลจิวไอบูวินตัวนี้นี่ขวาเห็นฮิตบังดุงพุทฮีอีกันจิงนไลว่ายินิกิทันโดสาวเอ็มเลสอมโฮลิดนดิ่งไงกิปีเลว่าจัดเลนำลิดนดิ่งไงอีกิปีเทหิว่าเลหินกำตุ้มมือยังแล้วหันเอโฮเลโฮกิสุกิมดิ่งหิวินฮีทิ้งหน่วยหัวสดบอกกิจจิตสุยีหินจังเลยคิมจองอุนรีมนอร์ทเกาหลีเสียจูเอโฮยังกุมจัดบำคัญนี่ปูท้าไว้ตานี่จิตตู้จุงอาบอนจะเกี่ยวเสียดึงบิฮิลาให้ทิ้งหน่วยหันBAP สดเนี่ย BAP กิติจู anti Christian ไอ้กินจังเลยเอโหทิ้งหลังมีเตียดิ่งอ่างสตินาปาฮิเทโลหินสดเบลจะดิหันนั่งเลยจุนกิป้าจะเดียวหินไอ้ยังเลยทิ้งนุยขัดดินฮิตาทิลกิบอลกิติจูดีโลหินกำตุ้มนี่ยังเลยหันกูกิเตียกำตุ้มมาจูกุยเฉียนเดียวหันอีกจามเตียเดียวไอ้บุญฮิตยายาจูอามอทุยลาเทียนกิกอยปุดdemocratic means อิเสดิวจังเลยอามอจูอิมีใส่ไอ้ทุกทวินนิวขัดเลยจุงลังอาเตียนดังไม่ทัลอากอยหาลูจินุยลังอาฮอนอากอยหาลูจินกี่ฮอนทัลก็กอยนุ่งวางก็กอยถีปุยจังเลยฮิจีทัลก็ดบไว้ข้อดิ่งทีน่ะสู้ยังงี้แต่มีปีทันดอ representative ฮอนcentral government head สาดิวจังเลยยูโน head สาเทียงเลยกิเซดิ่งไอ้หลายบวินฮิจี arms movement ป่าเฮสู้สาบิฮิลากิใจยาละดิ่งไอ้ตะบุนเฮกิป้าเมนนะกิจิเซลซิงเงินนะอาบานจงกันหิน continue ดันกันเดี๋ยวนี้ละฮิจิใส่นะจุงสอนนะจนแต่ขัดหินตรงกิดแหล่งผู้เปียสาวกิเป็น territorial council ที่ campaign อบอลฮิตเฮดิ้งอันนี้เกลัมฮิจิอิสยาเลเห็นตอนนั้นตัวยังกิโลวินผู้เปียสิป้าจัดนายยังตั้มเปียวมินไอยังแหละมีมกิที่ infallible ละกิปนี่อีบอลลูกสีดิ่งแก่ดิ่งตีนไอฮิปนี่เห็นจะเห็นทิลตัมปีอันนี้ต้องต่อสู้แก่เวทิ้งหน่วยลำไก่หอนกี่ปาปีอ่ะมีไอ้ยังแหละตัวอามาเห็นอสูปีปาแกมปีน่ะบอลปีน่ะไวรัลตาที่ไหลบุญเห็นจู่อสูตัวยี่ยมปุยเบียงมินิจะหินห้องจอมดอกข้าหำอักรูลเตียนเสียจู่ลาลุนมูดีเดมตะบังแบบจะเห็นจู่อลัมปีจู่ลุงนายใช้โลหินกุมขณะยังเห็นตะบังในเสวาคอนเกรสสดขบเสนาสดไว้วางกิจใจกินหินอีปีมัวตู้จุงยังจุนสดดอปีสู้แกกิดแล้วหันถ้าทุ่มทิ้งลูกลายให้มีเปลี่ยนบ้านเห็นกูทูกิดเดียวเฮ it is a full direction จู่อดีตเราไอ้หาแหละงอลทุบุตะบังไอ้บ่เวนเฮตัวนี้นี่ขวานนอนเฮ็ดนู่จุละนกำเล่นน้ำนางไอ้ลุดว่าแหละเฮจู่บอลปูวินตินนับปะทีนหอยตาในยินว่าแหละเฮจู่บอลปูวินตินก็เสียนุ่มจู่มีลุงไทยนั่นดึงให้บังเสียนาตัวบังวันปะเทียนลุงไทยนั่นดึงเลยนั่นปีลุงไทยนั่นดึงต้องเราจนโซ่นาคนลังเปียนักกิจสุกแก่เดียวเหตุก็หิลนุ่มเนี่ยกี่ป้ามินนะไอ้เลยนั่นโดมาสัตว์ดึงดอจนเกณฑ์ manifesto เฮอินไซป์ปีโอฟปีนั่นเองเกณฑ์ manifesto ให้เลยเห็นขัดวิยาน้ำปีเมียเตียนไอ้ขัดน้องจนกเซียนไอ้เห็นเกี่ยวกับคอมมิตี้หัวก็จะตู้หิไลวินเห็นจีที่ที่ all สิ่งที่ลอยอามินตู้ตัวสิ่งที่ลอยอามินเอเชียลุยหลังบัมขัดกับอามินสีดาพลอยอามินเห็นที่ไอ้จุนเก่งก็ดีวางใจแหละ
จุราจันปูคุมินฮีเขียลเตะดึงกติเฮอาจีจูอิสิตาวแองโลกูกีวาลายาจูจุราจันเลียงปาอินบริติสเตพัตเตอไกด์อันนี้บอลาโลลินนะอภิโยจิอาจูฮิจิเอวะนาจูจุราจันปูนิสาหินเซาท์ดิสตริกซีซีฮิจิจิโอดิงานเน็ตนะขัดหินจ้องเลยอีเขียลนิวเลยโลปีนะขัดหินดิงหินเบงกอลิเตียนโคลกัตตาเขียลินจ้องเลยกัลนัตกายองกัลนัตกาเบงกอลลองเบงกอลรูสาวนี่ฮิจิจูมีปีนี้ดีดุงจุยาเขียลทีนบ้านคุยฉันขัดเห็นตรงเป๊ะๆเรื่องคุกกี้ electoral politics อ๋อเราเฮ็ดสุกเกลจ้ะอันนี้วันเรียนเฮ็ดที่อีพิธีเขียลเทว่าอีตีสุตุเทวามใช่เลยพงเล็จางกิตีฮีกุยนูปฏิเนทุปีตายเปียวเห็นนะ generally ทุปีตายยี่จุบายบลาอิสราเอลเตียสู้จันได้คนเบเบลนาสู้จันวันคนเจริมายาทีมกับป้าคนอากามากิเลดิงไงยี่คนกามาจอยเลยเบลอาบุยินเฮ็ดจุงอาจูเบเบลนาสู้จันงูจูกุมสมเสกิสุงอาจูอพุงกุยันสุดว่าแหละไอ้ยินสุงเกลยองตั้มเปียมเป็นเฮ็ดจีจุดากับจะลุสาตะปูนี่หอยองอินสุงขัดกี่เฮ็ดนั่นเตี้ยจนกอลกำไพก็มาคุยกิมยองเลยเห็นสติงยองกี่ปีสงงยองกี่ปีคุยมาจ้าวะมังลุยฮิวาเงินฮิจิปาฮิelection อินจะติงุละพจีลุยอพุงมินกิจิโลยองจูมีพายจีเดียปุยบังจูพุงเฟนติงฮิบุวินนะบังจูกิตูนะขัดดิ้งเลยพุงทุจูหาสินเสียในวัน election ตัดเสียไปลุยจ้องแล้วเตียกันนั้นไซคุลละงาคงไซเตะกี่โคมเป็นไซคุลคอนสแตนชาดังาคงไซวุดตัมเป็นตูจุงาอาจังคงไซปีดิงเจลุนกิมฮิติขัดตีกิติจูคงไซลำกายหอยกสีจุนคงไซเตะวุดจูบาราทุมาปุเลี้ยวยังไงนายไซปุ่นลำกายหอนบอลนุ่มบอลเตะเวตเอามีปินนั่นดีนั่นคิบุดดีจ้องแล้วขัดลิดดีอาจูอิสุปีขัดจูอิตีจนตุลาจูกิดโดนอีบังอาจูเจลุนกิมจูกิบอลเทียมจ้าจูเทียโลหินจ้องแล้วกางผู้พิอาทอมเลนกิบเย็นนินอีที่พัดสิเลยมีปีทิ้งหน่วยกีจ้ากิมุมทำตินตู้จุยอันจนหามัน withdrawal ball สักกิดวินี่เฮจ้าเฮมีตะลันกิทาปีเห็นนะเฮจีโอดิ้งไงเฮโอ้ยโมตากันเฮจี electoral politics อิทเสดามอาศัยตู้จีจูพุงละจางฮีอิจาดาปูว่าละพายจ้องเลยมีกิติฮีอันนั้นเพียงไงลุนะ degree ไอ้แบบด้วยบุญนะแต่ก็เองเขาคิดเดี๋ยวจะพัดปูเลยสวมกายมันละคนปุยนะจ้องเลยพุ่งเนี้ยจะตีดิ้งอัลโฮโมจูมาเตะหัวตะบังจูทรีเท้ายันน่ะพาดิ้งจูลิสิตกิจใจตัวก็ยังคอนสิเดนสิขัดนางพลุไม่ถี่จูนะฮิจิพุ่งอาบัดยังไงปวดมีปีอามาอินอิติเสดามนั่งยังไงนะดีกรีอาจจะแบบนิวเลยนะกุยพุ่งเล็ดจางไงฮัลเบียลว่าที่ลิบอลที่เดียวฮิจิตัวพุ่งเล็ดจาง election อากิจังป้าฮีอาศิเป็นหินจ้องแหละพุ่งเล็ดจางกิติอาศินะอัมปุยกิไงลุนะกุยนุไอ้บ่วยน่าเกี่ยวกิติคู่ละห้องคนดูสิกิลุยมันทุกไอ้บ่กติโนมโอเคนั่นใส่เละตัวนั่นใส่ละชุนทั้งมิลินกิบเกนกังปกเปียนะตินติปะกันนาเวนกันน้องกันนาไงสารมาคันขังท่าเขาเลี้ยงหัวกันเวนไอ้เราตัวจะกิ withdraw สะจะกอยหัว withdraw สะไอ้พิธีดานะฮิจ้าฮิพิจันอิจีปีมองเดียวมุกูกิเตนไอ้พิธีดาขังท่าหัวชันส์ไอ้ปีเราทำฮิจีโจหลังอันทิ้งกระเซนันกังปูเปียจุนเนี่ยปาลิเตียไก่ขันจะตาโอ้ยปีนี้มันจ้าจุจุดที่สดเดียวไอ้ปุ่นเนี่ยปาลีไก่ละไก่ยันตินกุยไก่ละไก่ยันตินมีปีนไงลุนั่นนี่พาดนเลยจุนโอ้กิติจ้าคุริฟายขัดกิสอนได้ไงบุญเฮตามอนดิกตีสนะปีจีเป่าให้กระเสียนตุนกำจูสินไซคุลละไงยองกิมเดียวน่ะเตี้ยเนี่ยเฮจีเกี่ยเนี่ยเตี้ยน้องเขียนน้องไงยันอ่ะโมอ่ะกิพุทธออกมาสเปนเฮวินอ่ะโมบอลดูสิจุติงนูเปลเกียกิบอลไฮตันตู้จุงอพัดนะขัดจุกุยกิเชียวละบอลว่าทักขัดหินนะปีสินจังเปาลินละลิงอาแคมเปญนะบอลเจอร์มันฮอลลอยฮิงลิมา3 lions กิติกินูไอ้ว่างาจะฮิงลิมาจะพิงสุอัมติเลนั่งอินน่ะสูปีนั่งไงลุดมาเกี่ยวกับก็สูปีก็ไงลุดตีนจ้องแหละลังอาคิมเนี่ยหัวยังจีปีติกินำติเลซีไอชนิสัวซุงอิสัวซุงกิเขลนักมีเตียจุนอีทีลายาทิ้งหน่วยเตียจุนตู้จุงอาฮีบาวน์ดรีทูอีพิทูสีจุ่มด้วยไอ้จลายบนฮิตตีอตีวินเจรอลฮาสากิทูทูวินอินน่ะต่อวิน approve ถึงไงบ่วินตัวนี้นี่ขวาก็เสียนุ่มจูโคเรียเตียวนี่เสด็จบอลมาสิไปหัวกิปุยนี่เสด็จฮิตาลุงมีพุทธว่าแหละอีมาใจบอลดอลลูดิไอ้จูทีก็ไม่ดิ้งมันจูปะเทียนอิลุตสาลุเฮลเดียวเห็นตัวลำไก่ลุยหัวสีลุงทิมว่าที่ห้อยลุสีอามุนละตกอามุนละตกอัฐาเบะอีมาจามที่ลุดิเหตุก็เสียนุ่มตัวนี้นี่ขวามีปีเตียนนี่กินเนบเน่าฮี
pastor ho pathin la chon thing nui hoya pho tu wa igam sung wa ki khel nam dingam tia he inikin mu hin a he wa ngin bible ai mu na then thim ga win david liang pa hil ta banga hil ding hil thi kuima pathin la chai la wa ampun pastor ho reverend ha kuna ki khel na gam sunga am ding pa hi ta san lu ai tai tu ni khun I tau ti mu yong le mi pa I tau ti mu yong le mi pha phungu a hin sot thing na ding a chun u ki te la a mi phalo asu pi tha na ding asu pi lit na ding nga asu pi ma that no si si chu herot liang pa lungin na ne ta manga khun na li han ta hai I tau wa le ni khat le pathin na hin san ting chu le mi phalo ila wa izat le na mu zo do asu pi that election na ama lit ding de ji asu pi that asu pi gi mei thal la mo si si hitabang lungput kan ho si si aung thini ni disle o ki te ga ma hin ki cham na hung min tin che pha la chun thu ta ki ti hung liang do tan ti ti hi mi pi ki na no mo he tu ni khun em le ho chon phat na ding o ki thing nui mi ho chon phat na ding hi chai tau chu khel tau hitin izat le nam sungwa mi phalu lo ho na to na pau hi pathinin akan chom na ding pathinin itu tang pi wa asu mul phu zo na ding wa he tau ji he no ngai yen he tunin mi hamin ko ki thing nui mi ho no cha mo mo na ding ti bo lai pu a hi wa ngin no ho na cham that bang wa chu ni yong cham that no min no ho na nup sa bang wa chun o ki nam pum pi yong nup sa na dei we bit na dei we arai du amon jang ajang nu be ki pa he pathini ni piu ki bang chana hin khui man diu pa he kui ma cha ki chalu hi la alien ding pa he mi pi thing nu wa pu na tu chu hin tu ni khun ministry of home affairs in no ho na zo lhap ve no hon mi pi na zo lhap ve ki zo lhap son ji wa he mu men ma chal thi do he so extension ding tup na ji a highway honding creation of hostility chon la cham na sim ding mai thei te to ito hi mi pi de do lam ta cha hi ke yin mi pi ni de hi separate administration hi a hin la he chi chu e hon nam phun mi pi chu nga hen thili tang ji win cso ni sun ho yang e ho lung gel ministry of home affairs pa to ki hon thi ding lung gel ho bordo nan ini e hon mi pi yo aya awa nai to diu che hin ai wangin ministry of home affairs pa ko ma good boy hi ding pa hi ju a chu I tup lang ke yu ni free movement jang I support dingu popular government jang I support dingu mai lei te jang I kap lo dingu li jat bam khadi in tap hum diu hi cho chu ministry of home affairs direction che hi ke yin chong le tu nai cha yem jat bam khadi sumong de ti ho yang chu ikilam be diu ikin nai diu ham ti le ikemu yo ila do dingu aki sei ki ni pat sam hoa thil ki mu chai le tu so aki mu chai le jan are tian kem ho ki mong num pu hi ta chu pan diu hi cho chu hon khat jan are dop sang na thu ki sei yang chai ku ki thing nui so gru mo til do na ding lung chang ni na pa chu min cho an pu sai go win ku ki thing nui mi so gru mo anti speech sangai nai sai jan are tian ni pi se yam mi chlai hoi ka dal ha wa le non su hon logi anin te agam kai ati he chi a chu minister of home affairs in jan are te chu a hau we ta thuan si
e hon government si you si yes iti du yang chai pu political talk ke pan lo lai hila i kemu yang reduce a bol dingu i gamu yang hineu che dingu i ki huk tilwa chu phai sunga yong chenu i ki huk tilwa chu khamen lo hang yong i ki huk tilwa chu mapu dam hang yong ke cheng i gamu hi ti hung do ta hi yat ke dal hata i kemu yang chu i hin khat kit na lai du so extension chu amon thanga ni so extension kun da hin til khar khat na chungwa tap khum ji ju hin sung tum khar khat na pu be sa ayun chu chu na pai mong de ni khol a su yong na pai mong de tila thing nui mi le yin gamadal hin tai mi pin gamadal a hitan mi pi to ke thuring pa aina tup diu thing nui hin an ki resign su ke wa mi pi la anam wa people's movement ni bol thiu hi tu ni khwa so movement na chi pi dan pau extension na chi pi dan pau ke al hen Ministry of Home Affairs in nikhat le so extension ding achi hoina dingin political talk ngam theina dingin so extension bolutin so extension bol theina dingin nami pite yo siu hin that tawin paw ya khu mo lam tin thang ho mang boy ho la hin that tawin atile jes na hin ti ding win jong nikhat long tu ni khwa hi so extension sanga thu pi zona la du chun nagam na go no operation area wa gamiti ti na hawam hiji chu na gia lo ngai hiji gam hu na ding a chu kem ki sa hin hiji ven na ding a kem ki so chu a hi na bonga na ven da lo hi ala chun ka ki chum lu be de hyang chu na ti theu he tu ni khwa pathin pa dan na mhca thu se yo si chu mi pi chu nga in tol wal ni khat le inung chal de hiji so group hoyang ate ana ki ngai tu ngai jin mi pi movement pe na hin na mei thalo le hawan la mi pi la lo chun i ma chal ro du ai ta bo ni chi so extension ki ti holding a khel o na yo hei ti su tan election hung nei ki na yong le but kep chalin bor sa ki diwai na lai bo ni heti ai chun mi pi hin mei hei te le kol te ku na ki ven na ki ngai chapun bit na ki ngai chapun igam sungwa isopi so group mon i tha na lo ding i dal mong na lo ding pa he atu mai bo win isopi lung mung gam na the ding in me thal da mo tin igam sunga thutah pin do na ding in me thal da mo tin imi pi ten eima i chamhlat num ba moyang chamhlat nu min eima I hok sat bangin am hoyang hok sat nu min eima I thuni bangin mi pi thuni na de ti pa isu mil lo diu de na ai chi video he kan si me gamle go bit na ding mi pi te bit na ding nga thal dom zo hiu hitin nam pi lol hin na ding a hin mi pi mu men zo suha do hitin aching a thim lungyal thei ho to sa do hite so political talk so extension hi carrot and stick game hin he chi Ministry of Home Affairs in ichungwa kichipna ani ne hi so extension ji hi heti ai a hin mi pi movement na hen kele mu hitin movement di ta cho bol zo hite cookie history channel anabe hoju si dam shal tawin chule cookie history channel bol pa dingin tawna ngai cha ni jingin na tawna yalwa hung holim theji kahin na tawna yalwa hitawang video hi kahin sim ngap chat ji hin tawna en kisumil po hite ka ki pa e